Indwara ya kirimi bamwe bayita ibirogano ni indwara yo kubyimbagana akamironko pharynx, igatera kuryaryata no kokera mu muhogo, ndetse hari n'igihe kabyimba wavuga cyangwa se ukoreye ukumva kagiye hejuru y'ururimi, ari naho bahera bakita kirimi. Umuntu urwaye iyi ndwara ashobora kugira umuriro ndetse no kumira amacandwe, ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa bikaba ikibazo. Iyi ndwara iterwa na mikorobe zo mu bwoko bubiri, arizo mikorobe ziterwa na bagiteri ndetse na mikorobe ziterwa na virusi. Gusa iyi mikorobe iterwa na virusi niyo iboneka cyane, niyo mpamvu mu kuyivura bitihutirwa gukoresha antibiyotike cyangwa indi miti. Mikorobe iterwa na bagiteri niyo iboneka gake, bityo kuyivura hitabazwa imiti ya antibiyotike ikunze kuboneka cyane, ituruka kuri bagiteri zitwa group A streptococcus. Kurwara inkorora n'ibicurane cyane igihe kirekire byongera kwandura iyi ndwara, kimwe no kwegera cyangwa kubana n'abantu banywa itabi cyane nabyo bishobora gutera kurwara iyi ndwara. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibimenyetso by'indwara bisanzwe ndetse n'igihe yaturutse kuri bagiteri ibimenyetso byiyongeraho. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe uburyo iyi ndwara ivurwa iyo yatewe na virusi cyangwa bagiteri, ndetse n'uburyo umuntu yayirinda. Reka tubibutse ko ibi biganiro tubikora tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku bijyanye n'indwara turwara, imiti tuvura, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zigirira akamaro ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe ni ukudufasha gukomeza gusakaza ubu butumwa ku muryango mugari. Reka tubanze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye nk'uko bimeze mu mfuruka yo hasi iburyo bwawe. Nubikora nibwo buryo buzajya bugufasha kuzajya ubona ibindi biganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi ngingo twabagejejeho ubushize, nyaboneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like, ubundi ntiwihererane ubutumwa, kora share ubusangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara ni Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media buri kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bisanzwe by'indwara ya kirimi ndetse n'iyo yaturutse kuri bagiteri ibimenyetso byiyongeraho. Muri iki kiganiro kandi turanarebera hamwe uburyo iyi ndwara ivurwa iyo yatewe na virusi cyangwa bagiteri, ndetse n'uburyo umuntu yayirinda. Ni mu kanya. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe igitera iyi ndwara ya kirimi. Ibimenyetso by'indwara bigenda bitandukanye bitewe n'urugero iriho, bityo usibye kumva mu muhogo haryaryata, hokera cyangwa wumva humye, ibindi bimenyetso bya kirimi ni ibi bikurikira. Kwitsamura cyane ni kimwe mu bimenyetso by'indwara ya kirimi. Ibicurane no gufungana mu mazuru ni kimwe mu bimenyetso by'indwara ya kirimi. Kumva ukonje ni kimwe mu bimenyetso by'indwara ya kirimi. Kuribwa umutwe ni kimwe mu bimenyetso by'indwara ya kirimi. Kuribwa umubiri cyangwa ukumva urushye cyane ni kimwe mu bimenyetso by'indwara ya kirimi. Gukorera cyane ni kimwe mu bimenyetso by'indwara ya kirimi. Reka tubasangize noneho ibimenyetso by'indwara iyo yaturutse kuri bagiteri. Kumira icyo ari cyo cyose ukumva urababara ni kimwe mu bimenyetso by'indwara iyo yaturutse kuri bagiteri. Umuriro mwinshi ni kimwe mu bimenyetso by'indwara iyo yaturutse kuri bagiteri. Kubura ubushake bwo kurya ni kimwe mu bimenyetso by'indwara iyo yaturutse kuri bagiteri. Kugira iseseme ni kimwe mu bimenyetso by'indwara iyo yaturutse kuri bagiteri. Kugira impumuro idasanzwe mu kanwa ni kimwe mu bimenyetso by'indwara iyo yaturutse kuri bagiteri.
kumererwa nabi umubiri wose ni kimwe mu bimenyetso by'indwara iyo yaturutse kuri bagiteri. Gutukura cyangwa kugira utuntu tw'umweru no kubyimbirwa mu muhogo ni kimwe mu bimenyetso by'indwara iyo yaturutse kuri bagiteri. Reka noneho turebe uburyo indwara ya kirimi ivurwa, kuko busanzwe kuvura indwara biterwa n'icyabiteye, kandi iyo yatewe na virusi havurwa ibimenyetso umurwayi ari kugaragaza gusa. Iyi ndwara yatewe na virusi, akenshi umurwayi asabwa kunywa ibintu bishyushye, gufata ibinini by'uburibwe nka paracetamol ndetse na ibuprofene. Iyi ndwara yatewe na virusi, mu byo umurwayi akora harimo gukaraga amazi arimo akunyu mu muhogo ugacira, gargarizer. Iyi ndwara yatewe na virusi, umurwayi asabwa kunywa imitobe cyane no kwirinda kugira inyota. Iyi ndwara yatewe na bagiteri, hitabazwa imiti ya antibiyotike igafatanywa n'imiti byimbura igakiza uburibwe. Iyi ndwara yatewe na bagiteri, akenshi hakoreshwa imiti yo mu bwoko bwa penicillin harimo amoxicillin. Iyi ndwara yatewe na bagiteri, akenshi hakoreshwa imiti yo mu bwoko bwa penicillin harimo cloxacillin. Iyi ndwara yatewe na bagiteri, akenshi hakoreshwa imiti yo mu bwoko bwa penicillin harimo ibuprofene cyangwa aspirin. Ariko icyo kwitondera ni uko aspirin idahabwa abana bato, ahubwo ukurikiza inama za muganga. Reka turebere hamwe uburyo indwara ya kirimi wayirinda. Isuku ihagije ku mubiri ni uburyo bumwe mu kwirinda iyi ndwara ya kirimi. Kwirinda gusangirira ku kintu kimwe n'umurwayi wayo ni uburyo bumwe mu kwirinda iyi ndwara. Kwirinda kwegerana n'undi muntu wese ukubwira ko mu muhogo hari kumurya ni bumwe mu buryo bwo kwirinda iyi ndwara. Kutanywa itabi no kwirinda umwotsi waryo ni bumwe mu buryo bwo kwirinda iyi ndwara. Gukaraba intoki mbere na nyuma yo kurya ni bumwe mu buryo bwo kwirinda iyi ndwara. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro, aho tumaze kurebera hamwe ibimenyetso by'indwara ya kirimi bisanzwe ndetse n'igihe yaturutse kuri bagiteri ibimenyetso byongeraho. Muri iki kiganiro kandi tumaze kurebera hamwe uburyo iyi ndwara ivurwa iyo yatewe na virusi cyangwa bagiteri, ndetse n'uburyo umuntu yayirinda. Reka tubibutse ko ibi biganiro tubitegura hagamijwe guhugurana, gusangizanya ubumenyi ku bijyanye n'indwara turwara, imiti ituvura ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zigirira akamaro ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe no kudufasha gukomeza gusakaza ubu butumwa mu muryango mugari. Reka dusoze tubashimira kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi kuri iyo nzogera byegeranye nk'uko bimeze mu mfuruka yo hasi iburyo bwawe. Nubikora nibwo buryo buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubagezaho mu buryo bukoroheye. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe. Ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa se ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabaganirijeho, nyaboneka mutwandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubutumwa. Kora share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara ni Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media buri kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.